بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشارح رحمه الله: وأما ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فكلام المؤلف رحمه الله يقتضي أنه مباح، لكن ينبغي ألا نقتصر على الإباحة فنقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس. يتي الله سبحانه وتعالى تدل مولد تود سنيد حندد يتر ينتري وجول إن لا من محمد صلى الله عليه وسلم أمون لمدن صبير مدن يجول صحابة بن لا من فوق وجول إهار كلا جوك ردينا كب جوك نوكا يا الله جوك ين كان دينا كبنتنا إهار مكة جتتين كان عند مكة. اللهم آمين. واللي في الله يلا يوم نمو وقت الشهر أنرو dengan ni ko fi golleji ko nelaɗo golli kon woni yewtude fi muɗum o wino golleji nelaɗo ɗi jomirawo sharia on waɗowo sharia on ɗi fof ko ɗi weltoraɗi ko ɗi moƴƴuɗi ɗi fof majji. joni noon si nelaɗo waɗi golle imma o waɗira golle ɗen tawa no feeñi e ton ko feeñi e golle ɗon ko yaltitani en kon ko wonde ko waɗiri ɗum ɗo ko dewa fi ɓattagol Allah ko ɗaɓɓugol baraji. si tawi ko ɗum haray telen men enen ka ñembugol moye ɗum ɗo en ndaari day cende ɗiɗi enen ɗum ɗo ko waɗi kon ko fi makko kanko tun mo waɗa goɗɗe go dewe goo tawa ko fi makko kanko tun o addanno misal muɗum wona jokkidirgol korka kan ƴettugol ɓuri sonnaɓe nayo. sen tawi ɗum ɗo ko kanko tun concerné en heeɓi dali wonde ɗum ɗo enen en tawaka gasi ɗum ɗon en accidaymo e muɗum no woodi kanko ko hertinira o teddinira Allah subhanahu wa ta'ala o teddinimo wi ɗum ɗo an ko beruma an tun ma ɗum ronken heɓude dalil ko hollata en wonde ɗum ɗo ko beru makko haray enen kadi en naati nder ton concerni en. joni noon haray en ñembugol mo eɗen no golle o yewtino en ɗon konnguɗi tati no ɗon woɓɓe inno waɗɗi farilla haray ko be waɗe ɗum enen kadi woɓɓe inni no yiɗa tun woɓɓe inni ko en dartota o na en waɗu na en wi no yiɗa na en wi no farli taw habboɗen ha heɓen dalil. kono waɗɗu charhu on o wi noon ko ɓuri jiccinde kon ko wonde no yiɗa kono ɗum noon ko alhaali on hollata no alhaaliji gono hollata on wonde hara koko waɗɗi alhaaliji gono holla wonde koko yiɗa kono en dartata ko ton wi en na ko waɗɗi na ko yiɗa. joni noon ɗum ɗo ko si tawi yaltitani en feeñi wonde ko o waɗi ɗo ko ɗum ɗo ko fi dewal fi ɓattagol Allah ko ɗaɓɓugol baraji. wonde himo waɗa golle tawa ko waɗiri de ko taggudi ɓay neɗɗo waɗay ɗum wono si on ti ŋuŋi o ɗanagol yarli fewndo fewndo ka tawata nelaɗo ko fewndo o ɗanotono so ŋuŋi ko fewndo waɗanto enen kadi haray koye ŋetto ɗanno fewndo hay se ŋoŋa fewndo ka o nafotono ɗon si o welama o nafo yalli enen kadi haray ko fewndo ɗon tun nafoto ɗen enen kadi ne ɓay hewti ka nelaɗo wowi nafaɗo ɗon enen kadi ñaami. ɗiɗo ko afal jibiliya tabiiya ɗum ɗon o yewtunan ɗum ɗon haray en jokkatamo ɗon ɗon mo ɓe
ko tuma hewtari ɗum haaju mum wo o waɗa wono jooni wiye duuɓi fewno ka o hewtuno o jombi ɗon yalli enen kadi ko tumanti hewtino duuɓi so jomba ka so tawi yette so jon hawjani jombugol ada ɗum ɗon haray mo newnanan jombugol ɗo ko afal jibiliya ɗiɗo na beemu wono tuggordu ko tuggotono ko tuggagol ɗum ɗon kadi ko ɓay o hato jini o tuggi kaa ko o tuggorno ko ɓay tuggorgol ngol no moƴƴi ka l'islam men haray no moƴƴi no ɓuri on ti yahugol hara o tuggaaki ɗon no yeɗodira hakkunde usuliyankoɓe ɓen woɓɓe ni ko ɓay o hato jini o tuggi sabuna ko gollitiri tuggordu ndun hari duuɓi ɗin to wi seeɗa ko wonno suka fof o tuggatanon ko ɓeyni ɓay tun o tuggi ko innal ɗum ɗo komi waɗiri ko sabu mi ronkiti allah no wi en ko kanko ñembeten ko kanko o waɗi ka ñembe ko win tuggo wono waɗugol metelol ngol yarli waɗugol metelol kadi ko sunna hara enen kadi waɗugol no moƴƴi ka ñembe mo ɗon waɗen metelol ɗum kadi no yeddodira on on masala ɗon arno feno komin waɗeno deuxiéme année ka université jamia islamia masala o membina no wonni balbala moolanaɗo allah woɓɓe ari waɗani men conférence ka faculté kamen janngata ɗon no jogii juulirde na joni de université jande nden kafane nden aɗa faculté ɓe no mari toon kañum kadi juulirde feere ɓay université no yaaji awa o inni o saboti moƴƴi noon tarugol metelol jogagol tuggordu sabu sukaaɓe suka goɗɗo go ko américain jo goɗɗo goo sikko mo Suède ɓe jogi ko sukaaɓe kono kamɓe ɓe yi wonde ɓaynelaaɗo wanno metelol waɗi tuggordu hara ɓe jogi tuggordu ɓe yaha to haysi kon ka saare nder saare nder Madina hara ɓe jogi tuggordu ɓe tuggo saboti ɗum muraadu moƴƴuru awa karama koɓe goo yo o woye nelaaɗo waɗi haysi tawi ko waɗirno ko sabu ronkugol ma welmo tun o waɗi naaka diina jeeya sa wi an kadi waɗay sabu ñembugol nelaaɗo ko sabu giggol sa yiɗi nelaaɗo e noone o noone ko powɗuma hayɗuma nelaaɗo yiɗima nelaaɗo hara yiɗa jogii baraji woni balbala molanaɗo andi ko cheikh mouhamadou mousalih ibn Uthaymin allah waɗoy o seenoyi ɗon waɗani men conférence ko kamɓe woni ka hoore ko kamɓe taƴino masala tigi on ɓe wino so tawi on tigi waɗiri sabu yiɗugol nelaaɗo ngol giggol nelaaɗo ko sikki alaara mo jogii baraji kono noon o naawigol ko sunna jogogol tuggor nu na sunna tawa yen landa enen kadi yen tuggo kono noon kala ko puusuma pooɗuma haa yiɗuɗaa nelaaɗo waɗirɗaa ɗum ɗo ɓahi ɗum ɗo nelaaɗo no welanmi min kadi mi waɗay ɗum ɗo haray a heɓay baraji muɗum sikke o ala haysi ko jibilli tabii ngam o ari ɗo kanko walli fii ɗon ɗo o wii wa amma ma faalahu amma ko nelaaɗo waɗirno sallllahu alayhi wa sallam ala sabili l aadati e laawol mbowka aada o waɗiri ko aada ko woowugol o tawi yimɓe fof yimɓe makko ɓen ko ɗum woowi ko ɗum woni e wadde o wi fa kalamu muallifi rahimahullah konngol wallifi ɗon yuɓɓuɗo gimɗi ɗin on yo allah yurminmo yaqtadi haala makkan no landi no ñaawi annahu mubahum wonde ɗum ɗon haalay koko dagi tum en anndi no mubah massawa tarafahu woni mubah koko tawata kenɗe mum ɗe ɗiɗi no fota waɗugol e accugol sa waɗi amara baraji sa acci amara bakkat ko ɗum wiyete mubah o wi haala makko kan kanko ko ɗum holli lakin kono yambagi no haani allah naqtasira hara en raɓɓinɗinnaaki hattinden alal ibahati e dagingol ngol tum fanagol en wiyay eɗe wiya ma faalahu ko nelaaɗo waɗi kon ala sabili l aadati e laawol mbowka aada fa fiiluhu haray waɗugol ɗum mustahabu no yiɗa
lakin kono la bil ayni wona jaati golle ɗen ngal gollal ɗon bal accu bil jinsi ko noone golle ɗen noone ko nelaɗo waɗirno aada kon no yiɗa o wi misalu dhalika misal mum في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وعمامة في الغالب ويفعل نلادو فعل زمن كن لادو ووري يمبي بووتو نو هاري نو ووي آدم أبي أون كدوغنو بوونde be borno tono be wada haddade be wada wanare be wada metelo burum do burno nurude fil ghalib ko ni yimbe be borno rayno fewndo makko hara ko worɓe hunde ɓornorayno waɗugol haddare haddo ha gayna waɗa wanare waɗa metelo o wi fanaqul ine wiya kawnu nnasi fi dhalika alwaqti wonugol yimɓe ɓen e on waktu ɗon on tumati yalbasuna hadha llibas ɓe ɓornagol o noon e ɓornateri ɗo afdal ko ɗum ɗum ɓuri moƴƴude wa ahsan ko ɗum kadi ɓuri laɓede edi ɓornagol coñci goɗɗi go haranaɗi ɗo ɗi yimɓe ɓen fof wowti ɓornagol fi honɗum li alla yashudda al insanu fi wota neɗɗo on selu anin naasi ga yimɓe ɓen o wona kanko feerejo wona baba adama feerejo wiyeten o woni baba adama feerejo waɗugol ko tawata yimɓe fof waɗa ɗum yimɓe on tigi rewi bo ɓe aray ndaaray moƴƴi ayko goɗɗo ɓorni e wawɓe ɗenɗe mum ɗen ɓe miijo tum ɓe fanka hare ɓe ngalɗi ɓe wawata ɗenɗe mum ɗe bona ene a yino ya ɓorniɗo ndaari ko goɗɗo ɓorni ayiyata hay goɗɗo ɓorni sifa ɗum ɗo haray ɗum ɗon woni thawbu shuhra o wi wali alla yakuna libasuhu fi wota ɓornateri makko ndi wonu shuhra tan ko lollirdi ani sa waɗi ko yimɓe ɓen fuu waɗali haray yani a heɓa inde kisan ka yaha wo hara kan wona wolede fimum ɗum ɓeynata halif tora lundo yimɓe ɓen ko woni wadde kon andeɗa kisan joni si goɗɗo ño'iɗo joni wi'en ɗi sakuji waɗirɗi ñameteji goɗɗo ño'a ɗum joni kaftane e pantalon waɗa kufunani kadi ɓorno ɗo yalta ɗum ɗo wowlete yaltine ka Facebook yaltine ka Twitter yaltine e nokkel ɗin fof ka mene hande go ko ka men ɗon o rewi e yono kadi o yinamo ko Madina ɓawi yayi foppu acciti ko jokki kon fof woni e darugol mo shohra lolli ɗum ɗo hana haɗa sa pullo futa wiyata ko saare tawi saare fop ko ɗokkuɗuɓe kadi munnude a yitere ha feƴƴa ɗo yimɓe ɓen fuu ɗon ɓe ɓornorta noon an kadi ɓornor sifa ono noon ɗum waɗi yani sukaɓe goo no jogii noone no ɓe ɓornorta tawa ko e leyɗe goo ko leyɗe goo ɓornorta noon tawa yimɓe ma ɓen ɗon fuu hay gooto ɓornorta noon ɓe ɓorno ɗum ɓe sikka aray ɗon ɓe waɗi sunna ma tawa yimɓe fof ara no ngalɗi ndaara kono yimɓe fanka ɗon kono tawa yimɓe serte yimɓe ɓen fof ɗum ɗon woni thawb shuhra joni ɓe onɓe ka désert ine waɗa Mauritanie ɓe ɓen ha e ahlu as-sahara al-kubra onde ɓe waɗa e métre waɓe gana ɓe taara kala e woppude ga ɓe ɗumano ɗo hara ko guiteren tu yaltata no yiya ɗum ka wona sifa ɗum enen aada yara goɗɗo no waɗi ɓornoma ɗum few haray no aña goɗɗo waɗugol ɗum enen hakkunde men waɗi haray o lundike aada on o serti wala nden ka woni yarda ɗum yiiɗo mo darto tawen
kadi konto yuri gaso yito ina ko kotankari jaka ene me fayti ya borno do ko hay ko mene ko mbo ida no bonne dum do o wi fewdo on zaman nela sallallahu alaihi wasallam hari me fo ko ni yaari borno teri mabbe din ko worbe ko budi wurde ko wanare e wudere e metelo ولكن كن لو أردنا أن نطبق ذلك في عهدنا الآن سيفعل منو قلت تقول لهم بولا نفهم نلادو وتقول وانا رنين يودر رنين إميت لهم قول إيو زمن من دو سيفعل ما برتك قول لهم دو ونأتي إلى الصلاة أرنك جولد أرنك جولد كل واحد منا لابس إزارا ورداء وإماما توا إن فوق أرن دو جوني نوتة فيب أرن تافوق worɓe fof sukaaɓe e mawɓe beeraaɓe ɗum fof ko wudere e waanaare e metelol o wii na ɓuul yarni ɗum ɗon haray no ɗumanni o si tawi jooni e wiyen ka julide men ɗo e wii jooni ɓay a nelaaɗo ko ɗum o ɓornotono jamma fewno makko ɗum ɓornotono enen kadi waɗen ko ɗum woni sunna o en fof ɗo en aroyi ka julide ɗo worɓe fop ko waanaare e wudere e metelo so yalti ɗo jaman fof darato ndaaray e juhe juulide no ka takkora e ɗaa acci yaha ɗo yiya ko ɓe ɓornoto nani fof wona e daro ndaara haray woni saw shohra ɗum haray ɗum ɗon no aña o wina ɓuuɗe wiya haada ɗum ɗo shuhratu haray woni londugol ليس مستحبا ناكو إذا بل مستحب كويلاكم أن نلبس كون دبرن ما أتاده الناس عندنا كويم ببيوو يكون كميلة إنه وقو كفتان ودا بانتلون ما توبا دابا جوني بانتلون سيميس كالي جوني وني كو آدا كو أنيفرسير كو تونتي في يمبي بنفو نوار ونجيتو غول دوكو غو كو يمبي غو إليك غو كو بين نوول ara waɗa ɗum kañum tu ɗum ɗon aray wona ko yiɗa few walihada ko sabu ɗum ɗo kana sahabatu sahabaɓen laaɗo ɓen laatinoke radiallahu anhu yo allah weltanoɓe lamma fatahu lbilada saga ɓe uttuno leyɗe ɗen saaruɓe wonti yalbasuna heɓe ɓorno libasa nasi ɓornateri ɓe yimɓe ɓeɓe yahi kamum ɓeɓe udditoy kamum ɓay ɓe udditi misra ko ɓe tabbi coñci ɓen yimɓe misra ɗon no ɓornoto kamɓe arɓe ɓen ɓe ɓorno ni hay sino lutodiri e kamɓe ko ɓe wowno ɓornade ko ɓawa ɓe utti cham kadi ko wanno ɓawa ɓe udditi bilade mawara annahar no boukhara tirmid e ton fof ko ɓen ton yimɓe ɓornotono kon kamɓe yawɓe ɓe ɓorno ɗon yani no moƴƴi ta wonu yiiɗo maw ande akko akkoɗo wonde a ɓornagol a jogi comportement kala yiiɗo ma anda na indi leydi ɗo jeeyaɗa ɗum na ko moƴƴi no wawi yara yettesoɓe gono toon ɓe no wala oɗo réglé moore on gasa wona jogui mbuuɗi ɓuppite ko koɗo ni dan ko ɗum ɗo o faala wiide en aray ko yimɓe ɓen ko yaari yimɓe ɓen fof no wadde kon ɓay tun na ko harmi waɗin ɗum tawi goɗɗo no wawi wiide joni affaire jonci ɗi no woodi toon l'islam ko recommandi yalli noon sa tawi yimɓe ɓen no ɓorno coñci tawa noone coñci ɗin ko l'islam recommandaki ɓe ko ya tawtuɓe joni l'islam fi ɓornateeri ɗi l'islam waɗu principe ji wallini détail on accidimo ɓe no faalira noon islam inni so tawi ko a gorko coñci ma ɗi yo won taw hara no ñoƴirta noon hara faaɗa ha feƴƴiti tawa awra ma on hara no funti no yalti no ando embre makko ɗon goo ɗiɗi on yo taw hara ɗi coñci maɗa wona coñci andaɗi ko rewɓe tum ɓornotoɗi tati on coñci maɗin wotaɗi hewtu ko horɗumne nde nayi on coñci maɗin tawon goɗɗe coy jilla hay fus
ko heedi ɗon e ñoongo ma ngon wota ño'irno andira ɗum ɗo ko rewɓe tun ño'irtani o accituma noon hannde kadi an e tawi en teelajo ma o ɗo faami an andi ko hono guerdata joni so a tawi yimɓe ɓen kamɓe toon ko aada maɓɓe on ko kaftane dasaɗo haa ka leydi waɗu kaftane kono an hara dasale haa ka leydi kono tawi joni noon min mi watta kaftane min mi waɗay ɗum débarder hunde e pantalon tawa ko an tum ɓornori ɗum idan a jokkay aada yimɓe ɓen ka ɓornateeri respecta principe ji ko l'islam wi kon ka ɓornateeri julɗo donc yo taw concol ma ngol ɗum ɗo woni gorko woni debbo wona ɗewɗu ngol tawa ɓanndu ɗum no yaltiti ko woni nder ton ko fi concol ko wonna ko fi suuɗugol ko woni ɓa wontiri nder kon so tawi noon suuɗata ko wontiri nder kon haɗay fandare ko on tigi ɓornani kon fandare nde heɓaki ko ɗum ɗo woni ko selli kon ittalen ka coñji ko waɗi sahaba ɓen ɓe laatinoke si ɓe udditi leydi si ɓe yahi yimɓe wonɓe ɗon ɓen no ɓe tawi ɓe ɓornora noon kamɓe kadi ko noon ɓe ɓornota li allah yakuna al insanu fiwota yimɓe neɗɗo on laato mutamayisan ko o sendodirɗo yimɓe ɓen yestahiru haɗa himo lolla fil majalisi ka jooɗanɗe si jooɗama tawa ko kanko tun no o wayi noon yimɓe wonɓe ɗon ɓen fof wa'a noon ka ɓornateeri ara woni istihara yaquluna fulanu kada ɓenna kaarijo ɓorninoɗo ɗum ɗa on bo oya ɓorninoɗo ɗuma aha way puisque ɗum ɗon hay goto ala ɓornino sifa mum woni repére wa yada ko sabu ɗum ɗo na annabi sa sallam an libasi shuhrati ko sabu ɗum nela sa sallam haadi ɓornateeri lollugol ɓornateeri tawata hay gooto ɓornaki sifa mayri aɗa ɗum waɗa ha neɗɗo on o ande kanko tun woni feerejo woni baba adama feerejo hadisu ɗo imo ka sunan abi daoud imo ka sunan ibnu maja imo ka musnad imam ahmad hadisu on ko abdoulah ibne umar woni ko fillimo cheikh albani maki ka sahihul jami hadisu on himo selli ma himo moƴƴi idan awa noon ma fa'alahu ala sabili ta'abbudi wonalaɗo waɗi kon hara ko laawol dewal waqad tabayyana hukmuhu hara ɗum ñaawal mum no laaɓi wa ma fa'alahu ko waɗi kon ala sabili jibillati e laawol tagudi muulande qulna on tumati e wiya ɗo la hukma lahu ɗum ala ñaawore wa ma fa'alahu ala sabili l aadati ko waɗi kon hara ko laawol aada qulna e wi naw mustahabun no yiɗa lakin bil jinsi kono ko noone mum on laabil ayni wona jaati hunde nde masala tum o wi misal o wi masala go kadi wa hal yumkin an yakuna fima faalahu ala sabili jibillati shay'un mashru'un yata'allaqu biha aljibilli o wi enen o wi masala go ko nelaɗo waɗno taw ko waɗi ɗum ɗon ko fii tagudi ɗum no wawi wonde hara no lawɗina no shar'ina hara no yowiti e muɗum ɗon tagudiyanko aljawab o wijabawol ngol naam mithlu hay'ati nawmi ala aljambi l ayman wa adkari nawmi indahu wa ba'dahu o wi nelano waɗa goɗɗum goo hara ko waɗiri ko tagudi kono tawa ɗum no jokkodiri e muɗum ton ko woni dewal tawa ngal dewal ɗon ko yowodiri ko e ɗen golle tagudiyankoje o waɗi misal mum ɗanagol ko hunde jibilli ko tagudiyanko ɗum ɗon wiyatake a ɓaynelaɗo ɗani no ɗano ɗen joni kono so ɗananoken ɗanata ko hunde jibilli kono no waɗi façon noon tigi waɗirta on jibilla ɗon tawa ɗum ko sunna waalargol ka beccal mum ñaama taban waalagol ngol ɗano ɗum ɗon ko jibilla en wiyata ɗum ɗon no ñaawore no yowiti e muɗum ko sunna ma no añama no yiɗa ma no waɗɗi kono waalargol ka sengo ñaamo ɗum ɗon ko sunna ɗum ko machrur waalagol ha gayna janga ɗi adkaruji fewno ka on tigi waaloto ɗon
on tigi walike ko wala gongol woni jibilla jangugol non fewdo ka wali don di azkar ji don di jangude e defte godde go dum non ko sunna homodirdo e jibilla kono kadi son tigi majoyi hawtike jangugol don di azkar ji ko azkar ji homodirdi e jibilla on kono kanji ko di mashru'a ka kono woni ko fandi do o wi dum no ara ngawli summa gal refte o wi kanko walli fi don rahimahullah wa in aqarra qawla ghayrihi ju'il ka qawlihi kadhaka fi'lun qad fu'il wa ma jara fi 'asrihi thumma ittala alayhi in aqarrahu falyuttaba kanko nadimu wadi do gimi on do ko sunna tagririya o wi wa in aqarra sitawi nala do nyinni tabintinni qawla ghayrihi kongol mo wonamo kanko nelaɗo konngol goɗɗo wowli nelaɗo nani konngol ngol on tigi wowlingol o fanki mana o ñinni konngol ngol ju'ila hada al qawlu ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam haray ngol konngol ngol goɗɗo go wowli haray ay wasi ko nelaɗo maaki ngol joni e misal nelaɗo no tolodi e sahabaɓe mum goɗɗo ara inna an ka joɗiɗa ɗon ɗon moƴƴa joɗagol nelaɗo nana darano haga ene fanka buɗe haray ɗo moƴƴa joɗagol haray no wayi wasi ko nelaɗo maki heeyi ka joɗiɗa ɗon moƴƴa joɗagol ko waɗi si tawi oya faljuno haraka o jooɗi ɗon no moƴƴi jooɗagol kanko noon o ari o ñaayi wonde ɗon moƴƴa jooɗagol nanma kono ko fi on no wiyandama ɗon moƴƴa jooɗagol ɗon no moƴƴi jooɗagol o bonnitay no ñaawore koye ñaawi kon ka ke nelaɗo fankanta goɗɗo o wowla ella nelaɗo fankana wonon tun fii taw seyti wonatama goɗɗo mujamala wiyete mujamala ko goɗɗo goɗɗo waɗa goɗɗum tawa hawranama a tawtama e mum kono fanka tun innata simi wowli ɗum joni o seytinayi nelaɗo watta ɗum abada so mo andi kala ko wiya anda ɗo fewno ko wowno ɗum hani nelaɗo no ɗon kono ɓe makano ha hunde haɗa woni sharia idan ko nelaɗo si goɗɗo go wowli konngol nelaɗo no ɗon nelaɗo ñinni konngol ngol konngol ƴetta e ñawore wasi ko konngol nelaɗo kadaka ko wana noon kadi fi'ilum golle gadi fu'il gollade nelaɗo goɗɗo waɗa golle waɗa goɗɗum piihum yeeso nelaɗo yiya o fanka buɗe ɗum no gadara woni ko sunna wano o yirno goɗɗo no salmini subaka tu immi ɗon juuli kadi ɗiɗi o kadi o inni a arban fi subuhi subaka anko nayi o inni o woye ko ɗiɗi juulteɗen ado subaka ko ɗen wonno mi juulani naɗo fanki buɗe ɗo ko golle waɗa yeeso makko o qirri ɗum ɗo haray holli wonde no waɗe na ella sinan o ina neye ɗum wattake nami hara mi yitaki ɗum ma ɗum ɗo a falji wa ma jara fi asrihi ko waɗi kon e nder e fewnu makko e zamanu makko summa ttala alayhi o ƴelliti e muɗum o humpiti o nani e nokkugo ɗo o yi'ali ko golle waɗa nokkugo o tawanoka ɗon kono o humpitike wonde ɗum wanno toon o wi in agarrahu si o ñinni ɗum falyuttaba yo ɗum jokke o yeytama awa kaari en dey ɓe waɗi hunde kaari nokku kaari imma o inna o maaka no moƴƴi ma o fanka tun si o maako no moƴƴi kan ɗon anda joni woni konngol woni sunna gawliya so o fanki tun ɓaawle o humpitike o wi falyuttaba e ɗum jokke aray woni sunna o wi ko ɗiɗo pecce tati o addi ɗo sunna tagririya o yimmara ko goɗɗo wowli nelaɗo nani o fanki ma goɗɗo waɗi goɗɗum yeeso nelaɗo o fanki ma goɗɗum waɗa nokkugo
ma wowla nokku go nelaɗo humpiti ɗum kono o fanki وهذه ثلاثة أقسام من لوكو فتشتاتي القسم الأول فتشت أرام الرنك إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره سنلادو إرد نيني إنه هذا يقول لهم كونغول كقولي ويقوم لنا كان كن لادو لكن قوله لكن كقوله حكما وليس كقوله صريحا ويكونوا رلهم فانكي yettanya wore ko harmi wasi ko nela do wino dum